a Friday. Maikutlo. Zonke. Bona bafahani. Oh yeah. Thobela FM 87.6 of 92.1 megahertz. Labo tlhano Friday. Ne Labotano we. re na le baena re le mmogo wa tseba ra ipsina ka labotlhano le kgatella monagano ra itša re latlhela kua re feleletša beke re tlo thoma entshwa bekeng e tlago a re feleletše gabotse wa tseba ka maikutlo a mabotse a le thabo re lebeletše mafelelo a beke le rena ra re tlhanotše ba botlha re na le mang o mongwe wa batheletši ba e leng gore o mokwa tšatši ka tšatši go phaphamawe ke Thobela o re ka nako gore Thobela ke Tabola engine wa re ke re ka nako ba re ke Tabolo ba re mara Tabolo ke molatedi o mogolo wa Thobela FM Tabola engine dumela Tabolo anka Tabol. mapelo ka re ke mogala wa ka re tseba e re go fetole re go motšea ka o mongwe mogalo Tabola re go motšea Moshito o tšwela pele Double Engine dumela Thobela le kae Tabolo Re gona Tabol ka gore rena re no go tseba le Double Engine leina la go ga botsebotse ko wena man Phasela la selegae ka lapeng phasela wa gamang Phasela kore diphasela diphahlo dišeditše diphahlo ke salo monyane sefane sa lena le le ba diphahlo ke sefe o diphahlo kore diphasela di go etša ba ntlela le diaparonyana tšela tša bana ke sa le bana namile sefane ke mang Tabolo a re kwešiše sefane sa gago Tabol a nkere gore ko wena phasela sefane sa gago ko wena wa gamang re fe leina le sefane sa gago di feleletše a re leina le sefane ke nna motlana mang motlana tlogolo sa mampie ke be ke dula ga matlala ragoše motswana phasela mara Tabolo mpotše wena o theletša manane wa Thobela FM bošego le mosegare o tsena wona ka moka ga wona o kgona jwang Tabolo o kgona jwang ke ne lucky o ne lucky wa shoma Tabolo rana ke go la pay mara ke monna gabotse ke tseba ke mmano ko o ka botšiša mmano ko ka o monna o feleletse ba le gona ka 2011 o ne bana le mosadi ya ka sala le madibaneng ga skukhune jwale a ba sa gore ke tle ke motšea ka re nna ke sale ka go beanyana sa kokotletša ke nyaka mosadi wa nnete motlha o mmeditše o re bitše re tle lenyalong la gago Tabolo ke tseba le re le bo mogale wa Kesi ba ntheditše wa ga Matlala le bo Abele Molobela ba ntheditše ba go thuša go ntšha magadi all right Tabolo ba tsare ke ne le bo ma bo modišana ka mo Caprifi ka mo bo modišana ena modišana Spencer ka mo Caprifi le bo mang bo ke tla le botša bona se ka mo Caprifi ke na Tabolo engine ba theletše ke thaba go le bona leina la nomoro tše tša Thobela FM ke 0152971848 o ska boa tšhaba o leleditše ke rena ya wa itseba ke 0152977014942 8942 ayi wa re sa ishumisha ga di jwale ga di 01529771941 ai Tabolo re leboga re thaba jang go bolela le wena go gore re no re la botlhano le wa tseba e be le dimela le bo nki matomane ka mo amoloi ka mo nonki matomane
le ena ke itala gape o fetsa 14 yes so re nnong ke matomane ka mo ga moloi ka mo a re go leboga Tabolo a o tšwele pele Tabolo tsa engine Tabolo re go leboga Tabolo bye bye ai le rena re thabile thata Tabolo engine o tse re Tabolo bjale wa hasha bjale e re mo homotsa ba tsenetse dinomoro le tjang 0152971848 o boneng ke bele ka mo na tlo tšea megala ya rena Tabolo gore mara re tsebe Tabolo ke phasela o re ke ena phasela Tabolo ya o re diphatlo